Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in javain chibai kan buk le theu chewa voin hi kumsang ni somni pali January ni som le pakhat ani kumsang ni somni pakhat February thla Myanmar sipai ten democracy sarkar pai thla military coup hathana tangkhan politics thilawanga mitang tam takin nunna anchan to ni ti Myanmar Political Prisoners Network ta chuan voin khan anpung zara heibaka hian Assistance Association for Political Prisoners ta chuan kumsang ni somni pakhat February thla sipai ten thunai na anhe chu nu tangkhan politics thilawanga mitang hi ale tam takin anpung chawani antibok hetila hian Human Rights Monitoring Group ta chuan voin khan thu chu an siam danin kumsang ni somni pathuma tanga voin thleng hian Myanmar sipai junta ho ta chuan politics thilawanga mi anman ta chu diriam takin an ngai sa en kolna tha an pelo boka hetianga an ngai sakna rapthak tak an torawang le nanna danga wanga harsana tokmek ta chuan damdoi manga en kolna tha an donglowa heiwang hian mitam takin nunna an chan phata kumsang ni somni pathum chung ringot khan political prisoner santi politics thilawanga Myanmar sipai junta ho ten anman mi somthum le palilai ta chuan nunna anchana heibaka hian mi som paruk ta chu thimai thai din muna anding me ka hengmi te po hi medical treatment tha an mulo wangin hetianga din mun thalo taka dingta hi ania sipai chakna manga sarkar pai thak ani tiratang khan mei puilian tak mai chu Myanmaram chunga hian al hluaya tichuan sipai tele me puite inkara boina chuak mei pui al zau tak mai chuan atuam chin pialam panga hian mei siper ta chuan Myanmaram pumpui chu atuam chuak ta tichuan rampum chu mei pui al lian takin atuam chuaka political prisoners te kum khat chunga anthi number kum sangni somni pathum kha Myanmar mi puita tan chuan hun thim tak ania arap thlaka mi somthum le pali nunna chan jinga mi som pariat tahi tanin chunga ka hlum le ti hlum te ani hloma mi som paruk dang ta chu nunna chan mai thai din muna anding boka Myanmar sipai junta ta chuan political prisoner politics thilawanga tanin chunga an tha ta chu tanin chunga tha ni lovin heng mitang tahi tanin danga son tura an phoi chulai mekin tlan chua tuma an beitak thutawanga ka hlum an ni thu an pongjar ve thunga mase hei hi Myanmar Political Prisoners Network le Assistance Association for Political Prisoners tebaka Human Rights Monitoring Group ta chuan mitang te son chua tumna hi aom lawa hetianga tlan chua tumna po hi aom lo boka heng mitang nunna chanta ta hi tanin chunga rong takatha tele en kolna tur damdoi tha te pek ani lo wanga nunna chanta te ani zokani tin an puangzar ani Myanmar Military Council daudala mipui sarkar democracy din du tu National Unity Government Ministry of Internal Affairs changtu le Immigration changtu NUG Secretary U Kim Min Chuan mipui sipaitan ne na changchou mekin ram anlak belzela Myanmar sipai junta ho ta chu nor chua ani tak jela wangin Sagaing region hatlona hian thu chua siamin district rang te khopuile taung thren khat te hatloa heng huna te hian emergency administrative operation chu National Unity Government Ministry of Internal Affairs chuan akeng ko zui to donani ti apung jara RFA chuan report and pek chun jom danin National Unity Government chuan Interim Regional Public Administration Development Central Committee le Township tin hansoi ve maila kholian zolte hansoi na hanidau bara Township franga in relbol na loken ko tura anruat Public Administration Group frang tele Rangoon Region chungami tenen malak zeldan tur chungchang soihoin January ni kwa khan meeting anlo nei to bok ani heti role hian Myanmar National Unity Government noya Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management chuan thu chua ansiam boka Myanmar sipai junta nunrong taka ancha tawanga civil mi ten antorna rapthak tak mai chu
NUG chuan ti tlem ani thaina turin thei top man chua dona hei baka hian Myanmar Military Council sipai junta hote wanga harsat na lian tak tak tok mek township somni le pathuma mi tachu tranpuina le chom dolna an pedona ni ti an pungjar bok National Unity Government NUG chuan focus lian tak mai pakhat an nei boka civil mi telaka leiluak takle dan bot chia nunron thak taka chetrin Myanmar Military Council sipai junta hote chetna wanga kanan village cheng tachu an thlawang hausak turin NUG chuan maladona Myanmar military dictatorship rural na chu dan bot chiatna crime ani tin kanan village an chet dan le mipuita baina tana bom han man tele air strike an nei tachu khovela dan bot chena rap thak barta jingami ania National Unity Government chuan heng Myanmar military nunrong taka chetrin junta hota hi an chet dan do dal zonga NUG in malak dan tur chu lothir turin an hriat tirbok hetilai hian Myanmar Military Council nuaya Black Falcon Guerrilla Force Commander chuan Sagaing region chunga munrang ranga Myanmar sipai junta hotanena mipui sipai te kanin baina lian tham tak chu achok meka Sagaing region chunga in dona le in katon na athen na satzual na mun ta chu Niyong Phipin village ate Moniwa township atele Khodai Femvela te in ka na hi achuka Sagaing region chunga hein peina hian Myanmar Military Council nuaya sipai junta housing ami thren khatten liam antur nuala heng liam tur ta hi en kolna thazok andon thaina turin damdoin thazok panpui turin indona hian hatum velme ka wangin Moniwa township chunga hian Military Council sipai ta hi en kolna lailok pekme kan ni tin apung jarbok hetianga Sagaing region le ache vela Myanmar sipai tane na indona lian tak mai achuamek lai hian Mandalay region lampang atangin People's Defense Force PDF tachuan thuchua anron siam ve boka Military Council sipai tale People's Defense Force tachu Saingi village le Nauhoigi township velate in kana atheng meka Mandalay region chunga mipui sipai tale Military Council sipai te in beina hi Arab thakin halen tham ema wangin harsana tam tak mipuiten hantok ta voin khan UN nuaya mipuite tranpuin ha thok tu UNHCR Myanmar chuan thuchua ansiam zui ngala Myanmaram chung mun rang ranga Military Council sipai tele mipui sipai te in beina nasataka wang hian Myanmaram pumpuya mipui habik takin in dauna munatranga tlan chia ta chuan humanitarian aid mipuite tranpuina anmamo takjata man mo takin tranpuina hi pek chua atulani tin thuchua ansiam zui bok VOA chuan report an pek danin mipui sipaitan urban area mun rang rang han baina chu tuna chuan han hlan chuak thok hatwa khopui rang ranga in baina atheng chhotan meka heiwang hian mipui ta chen bitna khopui lian tak taka in ka na achuaka junta hoten mipui te dim doina han nei lo wangin heng in dona mun rang ranga hian mipuiten harsatna antok chomeka Rakhine State lampanga po Myanmar Military Council daudal tu zinga mipui sipai chaktak mai Arakan Army tele Myanmar Military sipai junta hote in beina township rang ranga athenga Rakhine State chunga in beina athenlan berna mun hi Moyako townshipa ania Arakan Army te chuan thuchua ansiam danin hein dauna hi phubalakna Revenge Mission ania Khmer muna junta hote handron cheta wanga achan let na junta holaka hian kan pen itin anpuang jarbok ani hebaka hian te hian report an pek danin Mayako township hian Myanmar sipai junta ho hi anor tomme kan nia heiwang hian mipui poi seilo tual chungmi pakhat chu ankap luma mase he township atang hian mipui sipai ta chuan junta Myanmar sipai hota hi nor chuakin anmun ma chu laksak ania ral thuam enge mozat helai mun atang hian anman sak bokani ti anpuang jara heibaka hian Northern Sun State lampanga Myanmar Military Council junta hote inben belna station tren khat aloma
heng jinga hian mi pui sipai te kong dal tu pakhat encroachment camp awma hei baka hian muaginong camp chu alaum boka heng camp pani te hi northern sun state a chuan kan target mabak operational target ania beiturin rommanna kan siam feltoni antibok indona le in kanalian tham tak tak mun rang ranga achuaka mi pui sipai lamin ma anson mek zela Myanmar sipai nun rong hote an hnung tol meka ma se heng indona le in kana mun rang ranga hian mi pui te tor na hi atheng lo thai silawa heiro hi chu apoi takzat ani Paletua region lampanga po military council 10 free area anei hi atlem to hlea Paletua area military council te anin kulna mun hi kemtlem te chau hom toa heng jinga thren khat hi beime kania mi pui sipai tan heng jinga kem pakhat Paletua khopui bullokami chu an baya he kem an bai hi Myanmar military council junta hote station pangai mai ni lawin an base poimo tak mai ania ral thum le puak thai thil enge mazat tam tham tak chu sipai te lakatangin han chu saka sipai enge mazat chu an tlan chia enge mazat tha anibok Myanmar military council sipai te hi group rang ranga anin trend dara heng group rang jinga military 6 ta chuan voin khan thu chu an siama current state lampanga po sipai te an chat that lo wangin junta ta chu anhung tol zoka antang meka township rang ne na an chan thai lo wang le sipai ta ta na kem poi mo le ral baina ta na mun poi mo le tran mun khona remchang tak tak mai strategic point rang atanga hanin nu to ta ka wang le pagoda township po Myanmar military ta chuan control zui thailowin mi pui sipai kutatranga an chan ta ka wangin Myanmar military council chuan current state a hian administrative duties Myanmar military council 10 anken ko mek chu hun rei anken ko thei to don lawani ti anpung jara mijima chuan report an pek danin he thu chu an siam hnu lokatrang hian current state mun ranga administrative lampanga an hlo chamna le an control area tam tak an chanani ti hi military te chuan an pomta ka wangin mun tam takatangin anin hnuk do kani tin an report bok Myanmar Spring Revolution tia han soi civil war lian tak mai kalchome ka hian party then khat jinga Myanmar military council nuaya injiak lut military council dodal velo anom rualin mipuita jinga po Myanmar dictator Mingong Hlaing dodal tu Myanmar Civil Disobedience Movement CDM anti zom velo hi mipui jinga engemozat anom vea hengmi te hi Myanmar sipai junta ho thop tu ania Sun State chunga po hengmi te hi anlawom ve wangin sipai ta chuan ven himna hanpea heng military council thop tu mipui te hi non civil disobedience movement staff tin soi ania military council ta chuan sipai baka Myanmar police te anma ni veng hima hruachok tur hian hantir choka hetianga sipai ten anma ni lam trangte hanthiar chuana mun hi lachu khopui chunga trangte kwakmi te muse te tipole moek city trangte in ania heng CDM civil disobedience movement thop dulo mipui te anthiar chuana mun jongjong hi Sun State marlampang rampung thren northern Sun State trangin ani Mase Mijima Burmese chuan report an pek danin hetianga tlanchuak ta ta hi him taka tlanchuak tur chuan an tan lauthonom tak ania mipui sipai ten mun tam tak an control to lai hian him takin northern Sun State tatanga tlanchua hi chu thil har tak ani to don ani antibok voin hian chanchin lomom lampang hom nuala heti rol hian mipui sipai ten man sona wanga junta ho ten poisak an nei tak lo wangin mipui ten an tornai ro chu tam tak om thunga heti lai hian Myanmar military council dictatorship sipai ho tuluber general Mingong Hlaing chu amangang tadeu niin arhiata Kachin state adin tiratranga akum somsari le parukna lomna tur 76 Kachin state day ceremony chu Myanmar military council sarkar na lomna hun hi mangho turin rotna asiama 76 Kachin state day lomna denchen hian military leader general Mingong Hlaing chuan offer thren khat achop chua sakboka multi party democracy system chu chak takin
Kachin State a hian kalpui ani donani tin apong jarboka Military Council leader le an chairman ina chalmek tu General Mingong Laing hian asoi zeldan chuan Herod na hi thil thatak ania ramchunga remna le muanna athen thaina turte namte naw jokte andin chuana turte le rampumpui malam hun thira rotna thatak ani thu asoi chuak boka heti meklai hian Military Council spokesperson General Zomin Thun chuan Kachin State chunga khopui sang le he region pumpuya hian mipuite ven himna public security system chu nasatakin ti pun hanidona Myanmar Military Council chuan mipuite himna tur hi angai tu ber hanidona ni hatibok mase heng anthutiam jongjong hi Mizima News Burmese chuan report anpek danin Kachin State chunga mipui sipai mai baka rampum huapa mipui sipai intelcom ta chuan hei hi an hnol ngei an rin thu an soya hei baka hian National Unity Government NUG chuan Herod na hi ti dan pa ngai angin Military Council Chairman le an leader General Mingong Laingan mipuite abum na turatana mipuite talo na tura athangkam danglea an ngai an rin thu an pong zarbok ani hei baka hian Rainbow Mizo Channel chuan PDF Freitu te kan be papa PDF Freitu te point an rin dan chuan karen mipuite hian an pom an ring lawa hei baka hian NUG point an hnol an rin thu an soibok ani kan chanchin tharkal talama Myanmar boina chungchang report kan ron peka khan Myanmar Military Council munpui nai pidroa meeting poimo tak an nei donani ti kha kan ron report towa he meeting a hian NCAT a ansoi National Ceasefire Agreement signed to Myanmar Military Council thop tu timaila arm group chikrang pasari tele Military Council froi tu lok tak tak ten meeting anaya he meeting a hian nimin January ni soma Anti-Violence Act manga thiamlo anchan tirto Myanmar tol chung boina documentary film CM2 award winner ni na chalmek tu Sin David chu damchung tang tura kotin thiamlo achan tirna chu annem heta Radio Free Asia report anpek dan chuan he meeting a hian Military Council sipai junta ho te hian mipui sipai telaka ne na changlei theilawin anhnung tola antang mek zela heiwang hian ahu howa NCS Sainto Group Pasari Tenena Thoho Puya Military Council Freitu Lampang Tehian an so many tin an report bok Mase Nimina Naipidroa meeting anaina an Thurel Tam Tak Tehi Thup Ani Wangin an Soi Ho Thu Tam Tak Te Ro Chu Riat Thei Anilo Thung Ani Tichuan Kanchanel Lo Thir Thin Tu Ten Zona Hinai Zinga Atamber Tamu Chungchang Hi Chan Hantum Don Taila mipui sipai te hian tamu hi an lavek to nge Myanmar Military Junta ho control na nuaya alaom ti kha ania People's Defense Force PDF Freitu tajingami kan piak po ten report anpek dan chuan ama khan tamu le chevel munzau taka hian Myanmar sipai Junta ho te hi anin bengbela tichuan tamu chevela hian Junta ho nen thok dunin meitei terrorist firfiak pol chikrang ta chuan mun ma an nei ve bok ani hei baka hian Myanmar ram chunga military lam thlop tu helpol armed group thren khatten junta ho ta hi an thlop boka tamu chevela hian anom bok ani tichuan kan khriata tan tamu hi Manipur state le Myanmar inrina indo Myanmar border nai vai taka town om ani tichuan hunrei takal ta trangkhan mun tam taka tamu le a chevela hian in ka na athlenga tamu khochung le ache vela Myanmar sipai junta ho tele anthurwal pui heng arm group te meitei terrorist ho te hi an bai thina in kana lian tham tak tak achuak thina tundin huna chuan tamu che vela anom na mun an station le kem jongjong ta chu PDF te hian an lak sak vek towa ti chuan heng meitei terrorist ho junta thlop tu tele Myanmar ram chung state pakhata arm group tenen hian an hnungtol ta zela tamu khochunga hian antol lutta a chevel jongjong hian PDF ten an hulta tichuan tundin huna hian tamu hi junta le anthurwal pui meitei terrorist hotele armed group inthurwal ta hian an control na nuaya lada mek ma sela tamu hi hual chep ani to lea People's Defense Force PDF le anthurwal pui
มีปุ้ยสิไปตะเฮียนเองติกาหมดจวนลักไงหันละตุมโดนอันนี้มาเสตมูฮีใบปุ้ยทักกาใบเจียมในรถจูอารมณ์เชี่ยละว่าใบปุ้ยทักตักหุนาจวนตมูขชุงอันดันเจ็บเวกตัววังเฮียนจุนตาเลอันทุรวลปุยอาร์มกรุ๊ปเตไม่เตยเทอร์ริสต์เฮาเตฮีหุนไรตักตรันอันขอไทยจูอันริงโลอันนี้